Dragi prijatelji, danas ćemo pokušati odgovoriti na pitanje zašto su goji bobice klasifikovane kao super namirnica i sve više dobijaju na značaju zbog zdravstvenih efekata. Ovim čarobnim bobicama pripisuje se niz pozitivnih dejstava na zdravlje, među kojima se ističe pozitivan efekat u smanjenju rizika od razvoja dijabetesa i različitih vrsta karcinoma. Zato ne čudi što su goji bobice pronašle svoje mjesto na jelovnicima onih koji brinu o zdravlju, ali i o kvalitetu namirnica koje svakodnevno unose. U ovoj emisiji navešćemo 10 razloga zašto i vi, ako do sad niste, morate uvrstiti goji bobice u svoj jelovnik. Goji bobice pomažu u borbi protiv karcinoma, jer sadrže polisaharide, koji su poznati po svojoj sposobnosti uništavanja ćelija kancera, te su posebno djelotvorne u slučaju raka crijeva, želuca i prostate. Goji bobice doprinose gubitku viška kilograma. Budući da su goji bobice nutritivno veoma bogate, a nemaju puno kalorija, one mogu dobiti mjesto u jelovniku i onih koji se bore s viškom kilograma. Dodatno, goji bobice imaju nizak glikemijski indeks, zbog čega njihova konzumacija može smanjiti napade gladi i želje za slatkom hranom, pa na taj način doprinijeti mršavljenju. Osim toga, goji bobice su bogate vlaknima. Vlakna podstiču osjećaj sitosti i sprječavaju napade gladi. Goji bobice pomažu oboljelima od dijabetesa tip 2. Polisaharidi koje nalazimo u goji bobicama imaju sposobnost snižavanja nivoa šećera u krvi. Naime, radi se o dugolančanim ugljikohidratima koji igraju ključnu ulogu u snižavanju nivoa šećera, čime se goji bobice mogu svrstati u namirnice koje doprinose smanjenju rizika od dijabetesa tip 2. Također, goji bobice poboljšavaju osjetljivost na glukozu. Također, ove čudotvorne bobice regulišu krvni pritisak. Polisaharidi koje nalazimo u goji bobicama zaslužni su za djelovanje goji bobica na regulaciju krvnog pritiska. Upravo se ove bobice u tradicionalnoj kineskoj medicini koriste za rješavanje problema sa krvnim pritiskom. Studija objavljena u internacionalnom časopisu kliničke i eksperimentalne patologije potvrdila je da polisaharidi koje nalazimo u bobičastom voću, pa tako i goji bobicama, mogu utjecati na snižavanje krvnog pritiska i prevenirati razvoj bolesti povezane sa povišenim krvnim pritiskom. Također, goji bobice poboljšavaju vid. One su posebno bogate zeaksantinom, antioksidansom koji ima potvrđeno izuzetno utjecaj na zdravlje očiju. Zeaksantin ima ulogu u zaštiti očiju od ultravioletnog zračenja, slobodnih radikala i drugih vrsta oksidativnog stresa. Studija objavljena u časopisu Optometrija i nauka o vidu potvrdila je da 90 dana uzastopnog unosa soka od goji bobica utiče na povećanje koncentracije zeaksantina, što može pomoći u zaštiti očiju od hipopigmentacije i drugih oksidativnih oštećenja koja mogu oštetiti makulu, odnosno žutu pjegu. Goji bobice također poboljšavaju zdravlje pluća. Studije su potvrdile da uzimanje goji bobica kao dodataka ishrani u trajanju od 4 sedmice smanjuju upalne procese u plućima te povećavaju aktivnost bijelih krvnih zrnaca u borbi protiv plućnih bolesti. Osim toga, kako stoji u studiji objavljenoj u časopisu Medicinska ishrana, goji bobice jačaju imunitet, čime se značajno pozitivno utiče na zdravlje pluća i smanjenje tegoba uzrokovanih raznim plućnim bolestima, uključujući i astmu. Goji bobice doprinose hormonalnoj ravnoteži. Budući da svoje porijeklo vuku iz Kine, ne čudi što su goji bobice dio kineske tradicionalne medicine u kojoj su se ove super bobice koristile za niz zdravstvenih tegoba i problema. Hiljadama godina goji bobice se uzimaju za vraćanje hormonalne ravnoteži. Ove bobice pomažu u borbi protiv depresije. Goji bobice su bogate vitaminima B i C, te sadrže visoke količine mangana i vlaka, a svi ovi nutrijenti doprinose povećanju energije i poznati su po pozitivnom utjecaju na raspoloženje. Goji bobice su se u tradicionalnoj kineskoj medicini koristile za borbu protiv depresije, anksioznosti i drugih poremećaja raspoloženja. Goji bobice poboljšavaju plodnost i seksualno zdravlje. Kod muškaraca redovna konzumacija goji bobica može podići nivo testosterona, čime se pozitivno utiče na muško seksualno zdravlje.
Osim toga, goji bobice se smatraju potencijalnim alternativnim lijekom u slučajevima erektilne disfunkcije. Studija objavljena u internacionalnom časopisu kliničke i eksperimentalne medicine potvrdila je da goji bobice mogu pozitivno utjecati na plodnost kod muškaraca. Goji bobice doprinose obnavljanju kože. Bobice djeluju pozitivno i u liječenju hiperpigmentacije, bogate su vitaminom C, beta-karotenom i aminokiselinama, koji utiču na poboljšanje tena i daju koži svježinu. Dragi prijatelji, ukoliko ste se uvjerili u kvalitet i zdravstvene efekte goji bobica, trebalo bi bar 3 puta sedmično da ih koristite. Kao što vidite, nalazimo se na trim stazama oko jezera Balkana. A Balkana se sastoji iz 2 jezera. Jedno je veliko, drugo je malo jezero. A sve se to nalazi ispod planine Lisina. Ako se odlučite da dođete, imat ćete priliku da uživate u ovoj prirodi, da budete smješteni u hotelu Balkana, da razgledate sve prirodne ljepote koje se ovdje nalaze. Uz zdravu hranu, uz fizičke aktivnosti i uz mogućnost da naučite kako da zdravo spremate hranu koju ćemo mi pripremiti. Imaćete kuhinske radionice, imaćete fizičke aktivnosti, tu će biti fizioterapeuti, nutricionisti, jedan sveukupni doživljaj. I još nekoliko informacija. Program zdravog liječenja i zdravog načina života će se odvijati u hotelu Balkana, koji se nalazi u pozadini, koji je visoko kvalitetni hotel. Dragi prijatelji, nalazimo se na terasi hotela Balkane, a u pozadini vidite jezero. Imaćete priliku ovih 10 dana da uživate u čarima jezera Balkana i prirode koja se ovdje nalazi. Ovdje imate i vodenični točak, moćete da svakoga dana udišete svjež vazduh i da šetate oko ovog jezera. Kao što vidite, ovo je multifunkcionalna sala u kojoj će se održavati predavanja, ali isto vrijeme i radionice zdrave ishrane. A kao što vidite, imate otvoreni balkon i napolju potok koji žubori i imat ćete idealan ambijent. Pozivamo vas da se zajedno družimo od 14. do 23. oktobra.